दक्षिण गोयच्या भाजपाच्या उमेदवारीचो सस्पेन्स आता सोंपला। भाजपाकडल्यान दक्षिण गोयची उमेदवारी जाहीर जाल्या। आयतारा पल्लवी डेंपो हिणे भाजपात प्रवेश केलो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी पल्लवी डेंपो हांका पक्षात येवकार दिलो। आयतारा राती पणजे भाजपा मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेवन पल्लवी डेंपो ही दक्षिण गोयची भाजपाची उमेदवार आसतली म्हणून घोषणा केल्या। गोयच्या राजकीय इतिहासात पहिलेच फावट दक्षिण गोंयांत खासदार पदा खातीर बायल उमेदवार जाहीर जाल्या। I'm deeply grateful to the Bharatiya Janata Party for this nomination. I accept this in deep humility, genuine humility. I'd also like to say that, and I'd also, like to give my sincere appreciation to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, our BJP President, JP Nadda ji, our Honorable Union Home Minister, Shri Amit Shah ji, our Honorable Chief Minister, Shri Pramod Sawant ji, our MP and our BJP State President, Shri Sadanand Tanwade ji, our Union Minister of the State, Shri Shripad Naik ji, and all the BJP Karyakartas for this nomination and for this opportunity. We will try our level best to win this seat. I've always believed in Narendra Modi ji's vision of leadership overall, and I'm so sure his vision actually empowers every individual irrespective of caste, creed or religion, and especially equal opportunities which are given to every section of the society. We will try our level best, and thank you so much once again for this nomination. आणि हांव तर सगळ्या महिलांक जर मोठ्या प्रमाणात आव्हान करता की पयले फावटी साऊथ गोंयांतल्यान महिला उमेदवार जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीत दिल्या, त्या खातीर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात मताधिक्य जे आसा महिलांचे मताधिक्य जावचे। आयज पर्यंत गोंयांतल्यान फक्त एकदाच महिला कॅन्डिडेट उत्तर गोंयांतल्यान निवडून गेल्ली। आज पर्यंत गोंयाच्या इतिहासात साऊथ गोंयांत केन्ना महिला कॅन्डिडेट निवडून आशिल्ली आणि निवडूनय येवना। भारतीय जनता पार्टी हो इतिहास करतली, कॅन्डिडेटूय दिला आणि निवडूनय हाडटले हाचो म्हाका 100%